Madoda Nsendani. Utawulu. Nsendani madoda nisitshengani kahle. Kuthi ngiyatsaleta nalelo langa madoda. Ngitshula ukuthi Nsendani. Alisitshengani ukuthi sijika phela abantu phela sijingani sekisa bona nisidubule. Kuthi nginga madoda. Na kuma fights asesigcwele umgwaco sesibalekile basigijimisa abashange marabha bullets. Na ngilo shange rubber bullets nyalo. Ayishimama nakubonakala kahle. Awubuye ngala la ngechief. Buyela endasweni. Kanje. Kuyakhanya. Yeah. Na kuma fights akhona le comrade sibalishayele ngerabha bullets. Sejiswe emotweni siyathambela basifuka abathi nathi etinja kusho ukuthi bebasolo bagadzitsini and asathi lokuthi sonene. Asibeke roadblock ethu sodwa freeway. Highway babeke roadblock akusini amaboys ama-osu sabamba roadblock. Mbaka traffic yini? Awala amanye ama-comrade asabaleka afika khona ama-comrade sekubi. And sekukhona nje le-comrade lesebalithethe lapha nasibaleka i-female. Ngwamshayela. Nawa ama-comrade siyapfuka nekupfuka kubi ma-comrade sathi sendeni nala nanye le-comrade libamba umkhono lapha lilimele nalo balishayile sinathi wonke ama-comrade lashaye ama-rubber bullets lana. And us understand ukuthi why. Nivita isosebenza ini phela silimele. And us understand ukuthi why. Nali comrade balishaya pass nawa nje ongithuba washayile ngerabha bullet.